oynadılar. Stellalar oynadılar bir kıpşalı. Onun dışında ikiye. Perişte dursiler. Üçlük kuvveti uygar. Yok bizim yürekli kulağım. Kulağım kulağım. Vay tatlı kulağım. Asıklar bu kulağım onun bana diye şak bir sıra. Ulha. O firgero. El patronlar güzel ha. Bu bir vahid uçal bakımlılar. Dünyanın hepsi bu yapılar. Türkiye şart kapılasını yine değer işte bu
Добрый вечер, дорогие друзья. Скажите мне от имени правительства, от имени заместителя премьер-министра Республики Башкортостан Сагитова Салавата Алгатовича, от имени Министерства культуры Республики Башкортостан поздравить вас с сегодняшним юбилеем. Талантливая актриса, по-особому одаренный
яркий, творческий человек Эльвира Ахтямова. Человек, который снискала уважение, признание всего профессионального сообщества, не только нашей республики. Ну а самое главное, то, что Эльвира Ахтямовна завоевала сердца своих любимых зрителей. Эльвира Ахтямовна, вы относитесь к плеяде тех артистов нашей республики, страны, тем артистам, которые действительно несут ту красоту, правильную красоту, как по-настоящему, профессионально, очень ярко, оставляя за собой ярчайшие следы. Вы сыграли множество ролей, которые действительно по-настоящему вы сыграли просто блестяще. Эльвира Ахтямовна, я от всей души вам желаю крепкого здоровья. Конечно же, неиссякаемой творческой энергии. У вас ее очень много, это видно. Вы красивые, красивейшие женщины. Оставайтесь такой. Благодарим вас за вашу работу, за ваш труд, за вашу преданность профессии. И пусть действительно вот ваша красота, гармоничная красота во всем, пусть как можно дольше радует нас и нашу публику. Хочу еще раз вас поздравить, передать вам приветственный адрес от Салавата Талгатовича, то есть премьер-министра. Наградить почетной грамотой Эльвира Ахтямовна. Почетной грамотой награждается Юнусова Эльвира Ахтямовна за многолетний добросовестный труд в области культуры и большой вклад в развитие театрального искусства Республики Башкортостан. Министр культуры Амина Евгеньевна Шафикова. Hürmetli tamaşaçılar, qadrli Elvira Ahtemovna. Mana Moskvadan qaytib, Davlat tizimi Madaniyat komiteti ismidan Stanislav Sergeyevich Govorukhin ismidan tadbirni shunday matur, yoqdi yuklab nutqlarga ruxsat etgan. Hadi endi bizning respublikaga tanilgan shaxs, bir qurultay deputati, ikkovdan buyuk matur ishlagan deputat etib kino aktrisaga, teatr artisti
Шулай итеп таныйбыз. Шулай biz республикабызның иң гүзәл хатын-кызларының телен дип беләбез. Һәргә ижади уңыштар, яңасыштар, шундай матурлык, гүзәллек һәм һәр вакытта яныгызда һезнең яраткандарыгыз, һезнең коллегаларыгыз булган. Һезгә дәүләттән хатын-кызга нимә теләйм инде? Иң зур, иң улы хатын-кыз бәхете теләргә рөхсәт итегез. Уважаемая Эльвира Ахтямовна, примите искренние и сердечные поздравления с вашим юбилеем. За годы трудовой деятельности вы зарекомендовали себя талантливой актрисой. Избрание депутатом и активная деятельность по отстаиванию интересов жителей Зауралья подтвердили ваши незаурядные качества. Творческая энергия и светлый ум снискали вам заслуженное уважение среди коллег культурной и медийной интеллигенции Башкортостана. Окружающие высоко ценят вашу активную жизненную позицию, самоотдачу и верность любимому делу. Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и устремления. Сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни, и приумножится мгновение радости, любви и оптимизма. С уважением, депутат Государственной Думы Российской Федерации Салия Шакирьяновна Мурзабаева. Башқұртстан Республика Дәулет Йылышы Құрылтай комитет рәйсі Румил Тәлғатұлы Азнабаев. Миңа Дәүләт Йылышы Құрылтай председателі Толкачев Константин Борисович это подтарма. Шуны оқып ишетергә рөхсәт итегез. Благодарность. Председатель Государственного собрания Құрылтай Республики Башкортостан объявляет Юнусову Эльвиру Ахтямовну, народная артистка Республики Башкортостан, заслуженная артистка Российской Федерации, за значительный вклад в развитие театрального искусства и активную артистско-политическую деятельность председатель Государственного собрания Құрылтай Республики Башкортостан Толкачев. Сувенир. Эльвира
рәхмәт әйтәйенде. Бүген без һәлең постановканы карап, икенче дөньяга үстек. Безнең кайгыларыбызны оныттык. Һәм һәлең белән бер тормышты кичердек. Аның өчен зур рәхмәт. Ошо 1 сәгать исендә, 2 сәгать исендә генә шул дөньяга күчеп, һәм үзебезне бәхетле тойдык. Ошонда катнашкан артистларга, бигрәк бәхет өләшкән, шулай бәхетле минуттар өләшкән артистларга һәргә зур рәхмәт. Уңышларыгыз зур булһын. Исәнлек һаулык һәргә һәм безне һәр вакыт шулай шатландырып торган. Һәм без сәпәкәләребезне ялламайынса, һәргә һәр вакыт килеп торайык. Һәр вакыт ошо зал тулы булһын. Зур рәхмәт сезгә. Минем юбилейга килмәгәндә көн һайын булай кунак булып килегез яраймы? Тағы көннәр килә, тағы көй уйнаргамы һуң? Уйнарга әйтәләр. Müziği hagılmaydı ilдар deneme. Öfü bu benim ikinci tuğan kalam. Çünkü min 15 yaşımda yine buna 15 yaşlık kılıkay sağında buna şu bize gelip şuna görüyorsun da yaşayın. Buna bir bulaydı tabii. Ektegele hatta muayene. Şunu olsun elbette. Öfü bizden bittiğinde buna ilgili bir bana tuğan yapılha öfü bizden ikinci bana elbette yaratam. Yengene tugul. Ara üfüle, üfünün tamaşasında da yine yaratar. Şu an Üfü Аллаһы хакимияте, телдәр сәясәте бүлеге итәкчеһе Зөлфия Миңдебай кызы Ханнанова. Бүгін шул тиклем матур кисәбезгә бүләк иттегез. Филасыннан да һеҙҙе ифрат ныҡ яратҡан, һеҙҙең ижадығыҙға мөкибән булып ғашиҡ булған тамашасыларығыҙ йәшәй. Һәм бына ошо ҡотлау адресына уларҙың бөтә һөйөү һүҙҙәре, уларҙың бөтә изге теләктәре тупланған. Һәм ошо һүҙҙәр беҙҙең ҡала советы рәйесе Евгений Семивеличенко һәм ҡала хакимиәте башлығы Ирек Ялаловтың ҡул тамғаһы менән нығытылған. Уны һеҙгә тапшырырға рөхсәт итегеҙ. Һеҙ иҫ киткес сағыу ролдәр тыуҙырған киң амплуалы актриса. Һеҙ шул тиклем өлгөр, ныҡышмал, егәрле шәхес. Бер ҡараһаң һеҙ сәхнәлә, бер ҡараһаң һеҙ Баксула икенсе юғары белем алып йөрөйһөгөҙ. Бер ҡараһаң һеҙ депутат. Нисек өлгөрәһегеҙ инде? Һәм бына ошо актриса булыуығыҙ һеҙҙең депутатлыҡ осоронда ныҡ ярҙам иткәндер тип уйлайым мин. Сөнки һәйбәт образдар тыуҙырыр өсөн образдың эсенә инеп китергә кәрәктер. Шунһыҙ ролдәр тыуҙырып булмайҙыр. Һәм шуның кеүек һеҙҙең һайлаусыларығыҙҙың мөрәжәғәтен дә үҙегеҙҙең йөрәгегеҙ аша үткәреп хәл итә инегеҙ. Һәм барыһына ла ярҙам ҡылыуҙарға тырыштығыҙ. Илфирәхтәм ҡыҙы, һеҙ үҙегеҙҙең алдығыҙға һәр ваҡыт юғары маҡсаттар ҡуйып, шуларҙы ныҡышмал рәүештә еңеп сыға торған шәхес. Әгәр ҙә иртәгә беҙҙең Башҡортостандың бөтә матбуғат саралары бөгөн иртән Эльвира Әхтәм ҡыҙы айға асты тиһә, барыһы ла ышаныр ине. Мин дә ышаныр инем. Һәм уйларым, ҡасан ҡайта икән ул дип. Һәм бөтә тамашасыларығыҙ шулай итеп уйларҙы. Сөнки Филә һеҙҙе ныҡ яратҡан, һеҙҙе һағынған тамашасыларығыҙ йәшәй. Һәм һеҙ ҙә уларҙы яратаһығыҙ. Һеҙ үҙегеҙҙең ролдәрегеҙҙе яратаһығыҙ. Ә иң мөһиме, һеҙ үҙегеҙҙең туған халҡығыҙҙы яратаһығыҙ. Киләсәктә ҡабатланмаҫ ролдәрегеҙ бик хисап булһын. Беҙҙе шулай ҡыуандырып йәшәгеҙ. Халҡыбыҙҙың нәзәкәтле, гүзәл, рухлы шәхесе.
Ушауldың председателі келе. Ya Uşağlı'da. Uşağlı. Күрше бинаныкы бит ул. Yok, теге як күрше. СТД председателі біреу бит. Башкортстан театр эшмәкәрләре союзы председателе, ягъни рәисе Әхтәм Әхәт улы Абушахманов килә. Şimdi başpardım, sahneden düşüp giderken mümkün olur ine. Ama lakin buna şunday vakıgalar olgan vakıtta başta türlü uylar bular, ko'ngilda türlü hisler bular. Şulardan bir ilişkinin etmeyinse düşüp gitsem dürüst anlamasdan gibi olarım. Buna Elvira Yunusova ешкіне Қырғай ішке келгені, бұна бүгін юбилей өткені. Ұшы арауық менің көз алдында болды. Һәм бұна бүгін ұшы юбилейға шатланып та қоям. Ешкіне қыр тегі сақтағы юбилей өткерейken қайғырып та қоям. Өзімдің қартайуыма. Шул итке түшер. Сынапта Эльвира менің көз алдымда РСФСР'ның ат қалған артисі дәрелеріне теккен көрсетілді. Рөлдерін аңғар қарап тұрмайын. Бұны театр ол bir sir. Onun bilen en başta artist sirleyi. Artist sirlehe tamaşasılar sirlerge deyiş. Buna men de oşu ulgaygan hayın sir küsüge. Küsüge yoklay almay uylap, türlüse uylamadım. Teatr hakkında, artistler hakkında. Buna Elvira Yunusova deputat bolup gitken bir kaygırdım. Dündür yoklay almadım. Men aytdim bu artistlikni tashlab, bundan artist bo'lmas edi deb o'yladim. Shundan o'ylayman endi bu deputatlik mangilik tugilib endi teatrga qaytsa sahnani unutur da rollar o'ynay olmas deb o'yladim. Chunki armiyaga borib 1-2 yil xizmat etalar da qaytib o'ynay olmaydi. Buna deputatlıktan geri qaytib sahnege kelip demindi. Buna müntigen rollarda oynap taşlanır. Buna kişi bulmagan ıgırı, kişi Janna'nı xatar edip oynanır. Bu Avrupa kimlerine ko'tarildi bu bilim obrazından. Buna bugün tabi şeytan to'y ishlab tashladi. Бұл немені көрсете? Бұл шуны көрсете, мені тағала шатландыра. Демек, Эльвираның келешегі бақытлы рөлдер әлі көп боласақ, ол осы театрды ташламаясақ, театрды өзінің хizmeti менен алға сүресек. Buna biz şuğa şatlanamız, hem bir de tiyatr ehilleri ona rahmet ederiz.
Һәм бына Эльвира сине бөтә театр әһелләре исеменнән юбилеең менән котлап, бенефисың менән котлап, почет грамотасы белән сине котлайбыз. Ул әлбәттә театр сәнгатен үстерүгә индергән зур өлешең өчен һәм юбилеең айкарлы бүләкләр. Иң мөһиме һаулык һәм иҗади уңышлар теләйбез. Безнең ил шундай концерт белән нәтиҗә кылып куела иде. Ярай кызлар биеп тормай. Ana! Сибаев апоятı келip Sultan'a. Рафаэль Кала Мансурова. Эльвира Ахтямовна, ответственная у меня сейчас задача землячек свою поздравлять. Ох, как меня опозорит. Уважаемая Эльвира Ахтямовна, от всей души поздравляю вас от имени главы администрации города Сибай Халита Хамзовича Сулейманова, всех сибайцев и от себя лично. С прекрасным юбилеем и с огромным удовольствием высказываю самые добрые слова пожелания. Почему читаю? Вот здесь 500 километров ехала. Думаю, как бы что не упустить, заметки сделала. Пишу. Очень хорошо. Теперь читаю. Природе было угодно создать в вашем лице одновременно творческую, всесторонне одаренную, неординарную личность и прекрасную женщину. Именно этот природный дар, умноженный с вашим упорством, редкостной трудоспособностью, высокой требовательностью к себе, позволили стать вам одной из ведущих актрис главной сцены Башкортостана. Вами созданы образы, наполненные искренностью и мягким женским обаянием. В этот знаменательный день хочется отметить и то, что вы человек с широкой душой и открытым сердцем. Вы открыли себя с неожиданной стороны, став депутатом Государственного собрания Республики Башкортостан 4-го созыва. Вы показали себя настоящим народным избранником, депутатом. Живо общались с народом, с избирателями, решали проблемы. В Сибае при вашей поддержке был проведен капитальный ремонт кинотеатра «Мир», закуплено современное оборудование, значительную финансовую поддержку получили учреждения образования, культуры и спорта. Ваше творчество постоянно служит укреплению дружбы между народами, сохранению гражданской стабильности. Недаром ваш труд отмечен наградами не только республики, но и Российской Федерации. Вас знают и помнят во всех городах и районах Башкортостана. Мы благодарны вам за то, что вы не забываете родной город, поддерживаете сибайцев, прославляете нас. Не изменяйте себе и дальше, Эльвира Ахтямовна. Пусть то добро, что вы делаете, всегда возвращается к вам, принося в вашу жизнь мир и благополучие. Пусть в каждом деле вам сопутствует удача, а присущая вам энергия, оптимизм и настойчивость всюду сопровождают вас по жизни. Уважаемая Эльвира Ахтямовна, от всего сердца желаю вам большого человеческого счастья, крепкого здоровья, исполнения всех желаний, преданных и верных друзей, благополучия, добра, надежды вам. Аллах барамгат минан патлаем. С юбилеем вас, Эльвира Ахтямовна. Спасибо, я тоже помню, люблю. Халид Хамзович, приветственный адрес передаю. Здесь все слова благодарности, любви лично не написаны. Спасибо большое. Я от нашего Сибая
Сердечко. О, медальон. Allah gireler. Allah. Yes, buyurun. Сәхнәлә Мәжит Гафури исемендәге хезмәт кылып барган орденлы Башкорт Академия драма театрының коллективы сыга һәм уның художество итәкчесе Башкортстанның халык Рәсәйнең атканыган артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Рәсәй дәүләт премия лауреаты Олег Закир улы Ханов. Үземнең күздә әйтер алдыдан, безнең клубыбызның үзешмәкәр рәссамына үз бирәйек әле. Ягез рәхим итегез. Ben seni gördüm. Bugün kutlular kavuşuldu. Seni bileki güne kadar işledim. Sidir şey. Янагат, безнең колхоз бүген үтәле бәхетле, чөнки Рәсәйнең аткаланган Башкортстанның халык артисткасы безнең колхозыбызның клубында үзенең юбилей бенефисен үткәрә. Рәхмәт, безнең сәнгатебез өчен бүген күрһәткән спектаклебезнең өмет һич шикер булмаса, әле без менә ялгыз сәсү эшләренә әзерләнәбез. Олар бик матур үтер дип ышанам. Нык та уңышлы булыр. Урожай мул булыр дип әйтәләр менә барлыгы. Әйеме? Камил агай Рахматуллин бер роль уйнайды. Оның бек матур күзләре бар иде. Менә бөтә коллектив исемдән йырлар иде, моңым юк. Елар идем килешмәс. Каян иде бер кызаклы үбәй.
достарым. Көп һөйләп тормайбыз, сынапта Аллаһка кулды беҙҙең поздравительный часыбыҙ, 3-нче часыбыҙ. Шуның өсөн нәмә әйтәһем килә. Ысынлап та 15 йәшлек ҡыҙыҡай булып ошо өҫөгә килеп кергәйнем, уҡырға, училище, һуңынан институтта, һәм бына ошо театрда инде бына 30 йылдан ашау хеҙмәт итәм. Мин шул тиклем рәхмәтлемен яҙмышыма, ата-әсәйемә рәхмәтлемен. Бына мөғжизә бит ул, бына ошо донъяға тыуыуы үҙе бер мөғжизә булһа, һинең хыялыңдың тормошҡа ашыуы ул икенсе бер мөғжизә. Бына мин бәләкәйҙән үк хыялланғайным актриса булам дип, һәм шул хыялым тормошҡа ашты. Шуның өсөн мин иң бәхетле кешеләрҙең береһе дип иҫәпләйем үҙемде. Коллективыма рәхмәт. Ысынлап та ошо театрда эшләп, бында хеҙмәт итеп, бөтөн илде күрҙек беҙ. Башҡортостандың бөтөн төйәктәрен, ауылдарын, бөтөн юлдарын имләп буйлап йөрөп сыҡтык. Был бәхет түгелме? Күпме кешеләр менән аралашабыҙ, күпме халҡыбыҙ менән аралашабыҙ. Уларға бына шундай спектакльдәребеҙҙе, сәнғәтебеҙҙе бүләк итәбеҙ. Шуның өсөн халҡыма рәхмәт, туған еремә рәхмәт, туған коллективыма, театрыма, коллегаларыма, һәр береһенә ҙур рәхмәт, ысынлап та. Театр ул беҙҙең төйәгебеҙ. Бына ҡайҙа ғына осоп китмәһәк тә тигән күпме бөгөн айға ла осорҙолар. Барыбер бына ошо үҙебеҙҙең тыуған йортҡа ҡайтабыҙ һәм ҡайтып төшөргә, бына ошонда ҡайтырға яҙһын һәм бына ошондай матур тамашасыларыбыҙ беҙҙе һәр ваҡыт көтөп торһон. Рәхмәт һеҙгә, ҡәҙерле дуҫтар, иҫәнлек, һаулыҡ һеҙгә, аҡ бәхеттәр теләйем.